U srednjoj školi u Brusu posljednjih mjesec dana intenzivno se radi na pripremi nove pozorišne predstave, a učestale probe dramskog studija posljednjih dana najavljuju nove nastupe pred publikom. Reč je o komadu Morska bolest po tekstu Vlastimira Gligorijevića, a povod za premijerno izvođenje je Dan srednje škole, 29. mart. Profesor srpskog jezika i književnosti Ljubiša Krasić, koji već nekoliko godina radi sa članovima dramskog studija, ističe da se pripremama uvek pristupa sa posebnom pažnjom od odabira tekstova do izbora glumaca, scenografije i kostima. Ove godine u Morskoj bolesti nastupit će 13 bruskih srednjoškolaca. Dramski studio naše škole priprema jednu komediju, odnosno možemo da kažemo bolje jedan komičan osvrt na vreme i prostor u kojem živimo, odnosno bavi se sudbinom jednog prosvetnog radnika i njegovim mogućnostima, odnosno nemogućnostima, više da kažem, da odvede svoju porodicu na letovanje. Sama komična situacija se dešava u onom trenutku kada to letovanje postaje lažno. A na koji način, vidjet ćete. Dramski studio srednje škole u Brusu iz godine u godinu broji sve više učenika, ističe Krasić. Sad ih ima u studiju nekih 25-26 učenika. Na ovoj predstavi konkretno radi 13 učenika i ja se trudim svake godine da uvedem u glumu, da kažemo, u našu srednjoškolsku i učenike prvog razreda. Tako da je od tih 13 učenika 6-7 njih iz prvog razreda srednje škole. Nikola Jelić i Pavle Jovanović, učenici 3. godine srednje škole Brus, već su iskusni glumci dramskog studija. Ja sam Nikola Jelić, učenik 3. razreda gimnazije u Brusu. Ove godine spremamo predstavu Morska bolest, komedija je u pitanju, tumačim glavnu ulogu Jordana Jakšića. To je u pitanju prosvetni radnik koji sprema novac da povede porodicu na putovanje, na neko letovanje i taj novac mu biva ukraden, ali on iz te želje zatvara svoju porodicu u zgradi, to jest u stanu, i tokom predstave tu imaju razne komične događaje, tragične, imamo svadbe, venčanja. Predstava za sve uzraste, ja bih mislio, komedija u pitanju, tako da mislim da će svima da se svidi od malih nogu do penzionera. Jeliću, koliko vremena oduzimaju ove probe? Pa sve zavisi kako kad, to jest zbog mogućnosti profesora on putuje svaki dan do Prokuplja, poneki dan ostanemo duže, poneki dan malo kraće, ali sve u svemu stignemo sve da obavimo. Stižemo da spremimo predstavu do kraja. Jel se ima vremena za šalu, za druženje? Naravno, to uvek ima vremena, uvek se nađe po neka pošalica, neki vid da se ispriča i od putovanja do gde idemo, Kragujevac, Žabare, nebitno, uvek prođu u pesmi i u smehu. Ja sam Pavle Jovanović, učenik sam 3. godine gimnazije u Brusu. U dramskom studiju sam od samog početka, od kad sam krenuo u srednju školu, znači 3 godine. Prvo sam dobio male ulogi i onda vremenom sve veće i veće, većim iskustvom. Ova uloga do sada mi se pa iskreno i najviše sviđa, stoga što je dosta zahvalna. Nema puno teksta, ali to mi daje za pravo da održavam svoju glumu svojim pokretima i mimikom i gestovima. Dosta komično se, dosta padova, gestova, radnje, vidjet ćete. Želimir Popović i Vladislav Šćepanović učenici su 1. godine, a svoj glumački talenat pokazat će u ovoj predstavi. Ovo mi je prva predstava u srednjoj školi, manja je uloga naravno, glumim popa, Slavkovog prijatelja. Lepo je raditi u ovom dramskom studiju za ovo vreme koje sam proveo ovde. A koliko ti vremena oduzima? Pa ne oduzima mnogo, da vam kažem. Pa lep doživljaj. Još jedna lepa, kako da kažem, i lepo iskustvo u mom životu. Ja sam prvi matičar, Slavkov prijatelj. Premijera pozorišnog komada Morska bolest zakazana je za četvrtak 29. mart u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 19 časova.